Alright, naimbag ng oras tayo amin na sangapada. Manibod dito yung MRC Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lobot West, Talinghaan, Lawag City. At ito yung arod manen na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itahan kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti pagayam tayo agproblema kaya nagkitkid daw ti pamalakad tayo. Kada ti manen ni kasin yung Yong Ruiz ay nga umay manen mangibasa ken mangidrama iti maysa nga pakasaritaan na the problem of the day ni Daisy iti probinsya iti Nueva Vizcaya nga inna pinauluan iti engagement ring. Sagudahin nga ti surat ni pagayam at Daisy. Dear Cassie, iti dating agundaway inti nga rodin denggen mga kasin ti napadayawan na surat nga intay ikan biag ita nga malem ken intay to balakadan. Dede surat pakasaritaan ti parikot iti biag ni pagayam a Daisy iti Nueva Vizcaya. Kastyuman ti linaon ti surat ni pagayam tayo nga Daisy. Dear Kasinyong, umuna ti amin kablaawang kay man iti naimbag nga orasyo di ta MRC Studio. Kastame tayo nakablaawak dagiti padak nga agbibuya ken kanayon nga mang subsubaybay iti programam. Ilinged naklatan itinagan a Daisy. Nangawis met tirik na kasinyo nga mangiburay ti pakasaritaak. Kahit kulaunay ti dumawat o nagkid iti pamalakad yo. Iti agdama kasla agdua-dua akon no ituloy ko ti panakikanlaysak ken ni Jerry nga kaayan-ayat ko. No apay kasinyong day tamantiin inutek nga binsa-binsaen ken kastiman nga rugyak ti amin. Uy, Daisy. Oh, Bes. Aping min nga di mo pala ipudno kanyak ti ipudno, ti usto. Ha? Anya ko matipudno ken ka. Ayos na. Diyos ko. Diyak man naman aping nga aglimlimid kamit kanyakon ket ag best friend ta. Ay na, Jonah. Awan nga talaga tilimlimid ko ken ka. Sus, Diyos ko, nakakadkadlaw nga. Dakayon kini Jerry. Ha? Pag kunamat. Talaga mat. Apay, awan ko mat makakit-kita kada kayo nga. Agkuy-kuyog kayo nga agawid numalpas ti trabaho tayo. Si Kamat. Awan ti kay sabali nga kaipapanan na tayo jay. Kaya't naklang nga itulog iti balay mi, kalpasan ti trabaho tayo. Unangim, makita ko nagita is-isem mo tunggal makita mi suna. Si Kamat, Bes, nagadula unay nga mapanpansin mo. Ken may isa, excited ka pa nga mang-empake na kita gamit mo tunggal agawid tayo ti malam. Gaputaan mo, nga agkita kay manan. Di kayo ngamin makapagsalita dito yung opisina. Na syempre, agsipsipot mo, di kita bus tayo. Iba ka mga minin na. Bueno, agar-aram pa ilaan. Kat di mo pa sinungbatan. Ay na, Jonah. Ura niya di bagbagam. Awan tinaskin nga ipudnok king ka. Agpauyo aking ka, no di mo ipudnok kanya. Panawang kakit din. Inakon. Apay nga itakalaeng. Sinigurado pa lang sa anak ang makita ni Jonah. Intriga anak man. Nakakulkulit. Ibagak lang ang rudin nga awan ti rumbeng nga ipudnok yung kwanang. Nakakulkulit mo. Pilitin nak nga mangipudno.
Di ka di maipapan ka data, di kaya't nga maamuan. Uy, baga ta saan mo yung baga? Saan ko ngayon baga nga talaga? Ta syempre, irespeto mo ti desisyon ta. Desisyon mo, ti kaya't mo mapasama. Nga, saan ta palang ipapublic ti relasyon ta? Nasaya at no kasta. Ang apay ngamin nga, naskin nga ilimit ta pailaang ti relasyon ta. Baka mo't no dilimlimeng mo Baka mo't no di mo kahit nga maamon ta sa bali nga babae iti biyag mo, Jerry. Ay na, awan. Imbagang man day tayo din. Kahit sinong batak man idin. Diyak lang amin kahit nga dati issue dita opisina. Amon mo to, hindi kita ka opisinahan tayo. Nakantsaw da. Kahit sigurado lakit din, ano maamuan da, may papan iti relasyon ta. Kahit talaga nga, todo kantsaw da king ka. Kahit mo nga rod nga kantsawan da ka. Uwan matkid di Saan ko matkid di kahit nga ti kantsawan da. Kaya kahit di maintriga. Nasayat no kasta. 5 abulan tan. Nasken laing agselebrar ta. Ken ada nasisitang pagsaritaan ta. Anya day tang pagsaritaan ta, Jerry. Basta, madamdaman to laengen. Itulod ka pala di balayo, tapno makapagsukat ka. Kaslamat kanyak, agawid tayo nagsukat. Tadagasin kanto iti mga ore alas 7 or 7:30. Intanto pala mangan. Ken intanto man na iti paborito tang lugar. Ala sige. Inakarod agpakada pala di balay. May kan, itulod na karod di balayan. Tang. Ay papanaman ng balasan ko. Ada nangawis kanyak nga dinner jerwar. Iso nga da kailatan ti mangan. Ay, basta ka day. Dahil ka di mangitultulnog keng ka. Nga lalaki, ti kadumam ita. Ha? Ay, nubium ka din dahil nga lalaki. Daisy. Bagam ko makanyak tipod no anak ko. Naminandok mat nga dinamag keng kan. No saan mo nga nobyo, apeng nga rod nga kanayon na ka nga itulod dito balay. Kung masansan nga awisin na ka nga mga ditarwar. Kung da kayo mo't kagkuykuyog, tunggal day op mo. Agar-arem ka din, no, nobyo mon. Di ka nagpaiswanan na, tatang. Nobyo ko ni Jerry. 5 abulan min. Anya? Pasensya kayo na italaing ngay pudnok kada kayo, tatang. Iso kami tikid daw na. Nga saan mi palang public ti relasyon mi ta. Di na kano kahit nga maintriga kami di opisina mi. Amang ano da kaming kano ti agbalin nga arkos ti dila dagiti kaubraan mi. Nangruna ka dagiti marites. Ay, malala, maawatan ka anak ko. Ang imnaskin nga yam amum kumamot kanya. Tapno nung makilatis ko mait. Ay na, adan tugon daway na tatang. Ken ibagak tupay ken kwa na. Tapno ti kasta, maam-amum matlaan yung tinobyo. Ngem na sayat iso na, tang. Awan ti pagdanagan nyo. Nadayaw iso na. Nagagat pa iti trabaho. Ken, amok, ken pacheck, kanapod na ti panagayat na kanya. Ay, nasaya at no kasta. Kumakit kaslakadyak ba't lang. Uwan tatang, makitkitak ken ni Jerry. Makitkitak ti bagim ken ni Jerry. Ngamin, kasladot pagpadaan nyo, iti ugali yo. Ken talaga nga, nasaya at kanyak ni Jerry tatang. Mala. Nasayaan no kasta ang may mayat matlaing numamamok balasan ko. Saan ka de? Uwan mat kidi atatang. Bayan nyo, taibagak to kini Jerry. Tayam amu kay ton. Ala, nasayaan no kasta. Lagan anad ka nga ron, anak ko.
Anya ti ko nam itay nga. Naskan nga pagsaritaan ta. Nga di mo maibaga-baga di restaurant. Sa ngamin nga di restaurant ti napintas nga lugar nga pangibaga akti kahit kung ibagakin ka. Dahil ito yung amumot nga jak kahit ti masor-surprise. Kumakat imbagam itayin iji restaurant nga nagdineran ta. Ay na, may mayat dito eh. Dito yung motel. Katuan mas romantic nga datalang ti tao. Nga adda privacy ta. Eket no iji ta restaurant. Amangan no. Talyawon na ta, ti daddo mga customer. Anya ka di ayan ti takit mong ibaga. Nga ibagam nga nasisita la unay. Nagparintuming ka maten. Anya day tinuwar mo iti bulsam. Sing-sing. Jerry. Will you marry me, Daisy? Engagement ring? When? When nga paiso? Engagement ring dito eh. Nulakit di aklonin na. Ngagbalin nga asawam, Daisy. Sigurado ka din, Jerry. 5 bulan tapay laing nga agayan na ayat. Awan pa'y ti. Manua bulan. Hindi mabulan tapay lang agam-am mo. Patsik nga. Am-am muna una yan. Nabayag nga pa naman day jayan. Saan nakpat nga ayatin ni tinapod no? Saan mo nga naklon ti kinatao? Katbayaan na kuma. Mangipanekneking ka. Nga napudno ti gandat ko king ka. Napudno ti panagayat ko. Apaman nga agsimpatay ti biyag. Apaman nga agasawa tanton. Ad-adan to nga mamamuna kon. Kat di kanto agbabawi. Nulakit di manugot ka nga makikalay sa kanyak, Daisy. Will you marry me? Yes. Yes, Jerry. Yes, I will marry you. Talaga. Yes. Agyaman na, Daisy. Nakaragrag sa kaklaunay. Kastamit kanyag. No kasta. Santa nga rudin nga naskan ilimid pa'y tinalasyon ta. When? Saanen? Gapo tayo manugot ka nga. Makikalay sa kanyag. Saan data nga tamat nga intrigain yan? No agasawa tanton. Awan to ti isyo kadatan. Agyaman na. Agyaman na, Cherry. Siyak ti rumbeng agyaman, Daisy. Ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kamit unay-unay. Kastalaunay ito tragsak kon, Daisy, no? Agasawa tanton. Wen, kat adanton bendisyon ni Apo Diyos. Adanton bendisyon ti ayanetan. Kat sapay ko ma. Tauman nugot ka. Ngarugyan tanton ti mang bukel ti pamilyata. Sige. Apaman nga makapagkalay sa ta. Kaya't kung tumutin ti agsikog. Kaya't kung nga maadaan ta iti anak. Kastamot ti kaya't ko mapasamak. No kaya't mo rugyan ta itan. Mabalil na ta. Tapagtulagan nanton. Ti petsa ti panagkalay sa ta. Sige, Jerry.
Si kakit si kantulayan iti babae. Ti babae ti biyak ko, Daisy. Si kantulayan. Kastamat kanya, Jerry. Sapay ko matadikan to maumuma. Sapay ko matadikan to agbaliw. Sapay ko matadin to agbaliw tirikdam kanyak. Santo. Jerry. Jerry. Kanayon kanto nga paragsakan. Kasti pa ng paragsak ko king kaita. Oh, yes. Yes, Jerry. Aglalo no, agdenden natan to nakasagasawa. Kastamit kanyak. Kanayon kanto mataparagsakan, Jerry. Ay, agdata ka ta siyakmat ti sumumblat. Siyakmat ti mang romansakin ka. Daisy. Oh, Daisy. 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 Di kanto agbabawi. Di kanto pulos agbabawi, Daisy. Sapay ko ma, Jerry. Jerry. Daisy. Jerry. Daisy. Jerry. Daisy. Ay, nakagaya man balasan ko. Uwentang. Anya ti oras ay. Tang, adagayam kaduhak. Anya. Naimbagarabiyo. Tata. Naimbagarabiyo medbarok. Siya gayam ni Jerry, tata. Siya ti fiancé ti anak yo. Anya. Anya fiancé. Nobyok tatang. Ngem fiancé ko na ni Jerry. Gabuta. Adamot sing-sing mo nga baro, balasan ka. Engagement ring with iti tatang. Anya. Agkasar kami ton, kaya ni Jerry, tatang. Anya. Italayan nga na maamok tinubyom. Agkasar kayon. Pasensya kayon, tata. Itaylaeng ngamin nga injayak ti kasar iti anak yo. Kinidaw ko ngamin kinkwana nga ilimid mi pelaeng ti relasyon mi ta. Jaket nga maintriga kami di opisina. Kurt, inaklon mo nga rodan, balasan ko. Uwen tatang, iso nga kahit kung ngayam amuking kanti, nobyok, ti agbalinto nga manugang yo. Ay lang, nasaya ato kas tatay, yam amumot ti baging barok. Uwen tata, pasensya kayo na. Di kayo madanagan. Napudno ti panggap ko iti anak yo. Kahit saan kunto nga, baybayan. Siguradom laeng baraw. Ay kakaiso na nga anak me. Kaday di asawa ni Daisy. Awan di pagdanagan yo, tata. Saan mo ko mga pasakitan tinakim na? Saan mo ko mga pagsangitan ti anak ko? Kung saan mo ko nga dangdangran? Saan to nga mapasamag deta, tata? Wala na saya ato kasta. Tung palam dagita nga ibagam baraw. Tasyak ti makalaban mo, no? Ada madi nga ramidi mo iti anak ko. Amog dagita, tata. La, siya. Okay nga raw. Ang awagan na kon iti tatang. Yan tangay. Agkasar kay tubutay. Agyamanak tatang. Mala, kahit mo ka di ti kape. Agsyat ta ko na kumaang ti oras ay. Danto sa bali agundaway nga agsangot ang uminom iti arak, tatang.
Kaya't ko lang ngayam amuti bagik kada kayo. Kaya't sigurado, nga kanayon nukton nga umay dito eh. Kaya't adadanton nga ma'am amudak. Wala na saya at tukas tabarok. Wala. Inakaro din tatang. Ala, kulak tupay nga da kayon gini Jerry. Pasensya kan, bes. No inlimad mi man ti maipapan kada kami. Maawatam ko Agpauyo aking kan talagan. Best friend na. Ngim di mo met maitalik kanyak dagita nga sikreto. Ay na, saan ka ko magpapauyo? Talagang laing nga dinakayat ni Jerry nga maamuan yung or sino. Ninto pa'y tatang, di naamu idi. Sana lang naamuanan idi. Idi kalman. No kasta, nag-propose keng kay di Rabi ni Jerry? When? Isa dahil si engagement ring ni. Ken, imanugot ka met. Kitwen nasayaat ni Jerry. Bayat iti, nasarok 5 bulan nga relasyon mi. Napaniknikak nga napudno ti panagayat na kanyak. Ken napudno ti panggip na. Inyam amuna pa yan ti bagina kini tatang. Aya? No kasta, kablaawang ka nga rod. Congrats, bes. Katsapay ko naragsak kan to. Iti pa nag-asawam. Oy, sakto ti maid of honor mo Automatic daytan, best Jonah. Sino kumapeng or ti alay ka maid of honor, no disi ka? Kaya, agyaman No kasta, amumaten digiti ka opisinahan tayo, may papan iti relasyon nyo. Sigurado lakit di okay laing matkit din nga maamuan da. Total, engaged kami matin kini Jerry. Aya, when matkit di Ala, ulitek timang kablao king kabes. Sana all. Makinobyo ka mat kaminin, Jonah. Tapno agasawa kan tumatin nakas kanya. Di pengar dimteng ni Mr. Right ko, bes. Uy. Hi, Daisy. Oh, ay. Monet, si Gagayang. Uwen. Oh, ada ka di masapol mo? Mabalin ka di nga. Agsarita tanto into no lunch? Mabalin ka di nga agad dantang ag-lunch? Ha? Apay? Ada ko mati nasisita nga pagsaritaan ta. Sige. Itanak lang ang kasarita, Monet. Sa awisen na nga ag-lunch na nga dua. Kaya't ka lang nga makasarita, Daisy. Oh, agkita tanto nga rod. Sige. Agkita tanto. Uy, bes. Oh, kinasarita na ka man, dayjay nga Monet. Ken nakasupsuplada nung ko dayjay. Ken sa bali tigat kadwana dito opisina tayo. Ken apay nga inawis na ka nga ag-lunch. Maburbur siya anak nga ron. Jack amo na apay. Ada ka nun nasisita nga pagsaritaan mi. Angim awan met ti ideyak no anya ti pagsaritaan mi. Taita kami met lang agsarita. No lumabas, di met po ang pansin. Ti amok pikit di akit talaga nga suplada dayta. Angim, himala. Pinagunyan na ka. Ken inawis na ka pingamangan. Okay la ka di ken ka, best Jonah. Nga saan ta pala agad nga lunch. Baka naskin nga da kami laing tagsarita kin ni Monet. Sige, okay lang. Makikuyo kaklatan akin ni Jinky. Da kamlatan tiyag kuyo nga lunch. Agyaman ak best. Trabaho ta nga rutin kit ni.
sipsiputan na tan dagiti supervisor. Alang arod. Ang anya nga ta talaga ti kayat nang pagsaritaan mi. Jak latangapan panunutin. Maamuak tulatan into no agsarita kamin. Pudno ka ti damag, Daisy? Ha? Nadamag ko nga agayan ayat kayo kano Kenny Jerry. Ha? When? Nangigmuit siguro. Adat tinakaibagaan min nga engage kamin. No kasta, pudno nga rod. Ha? Anya ti pudno? Nga nabayag na kun nga lukluk kwen ni Jerry. Anya ti kahit mga sawen mo net. 5 bulan gaya men ti relasyon nyo. Iso nga 5 bulan maten nga lukluk kwen nak ni Jerry. Ha? Anya, di ka maawatan mo net. Si sakbay kay pay nga nagbaling nga da kayo. Sakbay nga nagkarelasyon kayo. Nabayagan nga da relasyon mi kay Jerry. Iso nga nabayagan nga lukluk ko na. Ha? Iso nga pangaasim ko ma. Pangaasim. Tamakiwin naswaskan kay Jerry. Monet. No kaya't mo nga nasayaat ka kanya. Tong palem timbagag. Aday wamon ken lipate mo ni Jerry. Aguri ka. Naskin nga kasaritak nga umuna ni Jerry. Ngamin kadyak amon ti may papankada kayo. Awan ti amok kadayta, monet. Ngam ita amomon. Iso nga naskin laeng nga lipate mo. Makiwin naswaskan ken kwa na. Tano di mo aramidin dayta. Dakes ka kanyak, Daisy. Huh. Bes. Nagsangit ka di. Aping nga sa tamatam. Madlaw nga nagsangsangit ka. Kuha. Napulingan ak lang, bes. Napulingan? Apay, nagranalaangin nga duwang nga matam tinapulingan, ta duwang nga matam tinagsangit? Ha? When? Ay nasaan ka nga makapaglimid kanyak? Iba ka man kanyak. Aping nga nagsangsangit ka. Oh. Tika di pa nagsarita yo kini Monet, ti rason no aping nga nagsangit ka. Ha, bes? Ibagam kanyak ti pudno. Kuha. Jonah. Nagsangit ka ba't man? Ala. Grabe mo gaya maya. Iso nga maburiburan ti panunod ko, bes. Wenangin kinasaritam ka din ni Jerry. Saan pa? Kasaritam nga umuna ti nobium Amangan met no saan nga pudpud no ti bagbaga day nga munat keng ka. Amangan met no pangdadail na lang kada kayo. Nasken nga kasaritak to ni Jerry damdama. Inton malpas si trabaho tayo. Nasken laeng ngagsarita kayo. Penkem nupud no ti imbaga ni munat keng ka. Kat numan no bilang laeng tapud no ay kat talagang makiwin naswas ka adagos kini Jerry. Nalawag nga
Linoko na kalaang. Ang sabi ko matasaan nga po, no? Oh, anya ti kahit mga pagsaritaan ta. Apay nga nakita ka iting nagsangsangit ka. Jerry, kaya't ko nga ibaga mamismo kanyak ti pudno. Anya nga pudno. Kinasarita nak ni Monet itay. Ha? Kinasarita nak ni Monet itay aldaw kat imbaga na nga adda ka no relasyon nyo nga duha. Anya? Pudno ka di, Jerry. Pudno ka di. Nga adamit relasyon nyo kin ni Monet. Saan ka nga mamatpatikin ko, na? Siyak ti patsyem, Daisy. Anya ka di ti pudno. Asino ni Monet king ka? Asino ni Monet itibiyag mo, Jerry? Awan. Anya nga awan. Awan ti relasyon mi. Ngem nabayagin nga gusto kanyak ni Monet. Sakbay pa nga nagamamuta. Sakbay pa nga dimteng ka itibiyag ko. Angim si kati ay ayatek. Si kati nobya, ken si kanto tagbalinan nga asawa. Awan iti nagbaetan mi kini Monet. Pudno ka di data. Wen, iso nga isardeng muntiag sangit. Awan ti kinagpaisuan na, dagiti imbaga ni Monet king ka. Imbaga na nga. Nabayag ka nun nga luklok ko misuna. Ngay muno na ka no isuna nga nobyam ngim siya. Shhh! Saan nga agpaiso dagi jay? Siguro, inaramid na laday jay, ta desperadan. Gaputan na amuan nan, nga engaged tan nga gasawan, nga agkasartan ton, kat nangaramid ti pamuspusan tapno nung madadail na ta. Pasensya kan no, kasi man tinaramid di Monet king ka. Ure no liklikak. At dalat tayo sunat at kaopisinahan tayo mat. Awan ti pagdanagam. Sikat ipatpateg ko, Daisy. Ket iti kaanuman, jak tututupan ni Monet. Awan ka di tinaglabas yo. Awan. Sigurado yung laeng. Jak kayat nga sa waling ang taot pa kaamuhak ti amin. Dito ti kunakon. Nabita pa nga nagamam mo. Jak pa yun amo dagiti naglabas king ka. Shhh, saan na pare? Manipod ita. Awan ti ilimlimit kon. Naanyat kahit mo amaamuan. Damagim lang kanya. Kahit mo damagan dagitin babae nga naglabas iti biyag ko. Ibagam lang. Ibagak. Kahit ibagak king ka. Awan iti nagbaitan mi. Awan ti relasyon mi kini Monet. Agkursunada kanyak, aggusto kanyak, nabayagan. Iso nga awan ti pagdanagam, Daisy. Gaputas si kati ipatpatig ko. Nagsangsangit ka ka, Daisy, anak ko. Tang, madlaw ka dagita matam nga nagsangit ka. At ka di problema yo, itinubyom. Awan tang. Ay, saan nga gaputa? Yakagununi di kamot agibaga kadya ko na nako. Ibagam lata no da problema, tapno samo abukbukudan. Adda nga madiking ka. Adda nga masakitan ka, no? Sulsulwam parikot mo. Alan, ibagam kanya.
Apay nga nagsangit ka. Kuha nga min tatang. Adda nga min tim mangriribok kada kami kini Jerry. Anya. Adda ka opisinaan mi nga aggusto launay ken kuana. Nga kinasarita na kita'y aldaw ket ibaga na nga. Adda ka no relasyon da. Nga imun una ka no nga nagkarelasyon da ngem da kami kini Jerry. Anya. Ay naglukod day dyan nga Jerry. Ang saan ka numit nga pudno tatang? Kinasarita ko ni Jerry. Kahit anya ti kunana. Ag gusto laeng kanu ken kuana. Siguro patay na patay ken kuana. Ipatpatay na launay ni Jerry ket na idinaamuan na nga engaged kami. Nagaramit iti pamuspusan tapno no madadael na kami. Ay, adama magkaam kasta nga babae ay. Ay, ala kita sapay kuma. Tasardengan na kay taon dahil nga babae. Sapay kuma tatang. Sapay kuma. Anay ko! Anay! Ay, talaga nga di mo tinungpal ti imbaga kay kanya. Talaga nga di ka nakiwinaswas kini Jerry. Api nga tinungpanak mo net. Di bet ko naking ka. Nga makiwinaswas kan kini Jerry. Gaputa na bayag nga da relasyon min. Ay ko. Ang nagsarita kami kini Jerry. Kinimbaga na kanya. Nga awan ka numat ti relasyon nyo. Anya! Awan ka numit ti relasyon nyo. Awan ti nagbaitan ka na kayo. I mean, di kahit ko saan. Awan mo ti. Saan awan ka numit ti marikrik na naking ka. Si kalaeng ka no ti agay-ayat kin ko ana. Imbaga na day chay. Uwen. Pues, agsagana kayo nga dwa. Saan na mabaling agragsak kayo? Saan na mabaling? Ala, apay mo na kasi ni Monet. Ay, ala, uy, bes, nakitak ti palang tong panaking kani, dahi dyan nga Monet. Iso nga nagtartarayak. No, apay nga minbat ngayon mo unaking may nangan dito eh. Bigla latan nga nagtinalikodan na ka. Apay nga tinumpa na ka. Gapo tadyak na kiwinaswas kini Jerry. Ala. Kat apay nga min nga makiwinaswas ka. Kat awam madgayam ti relasyon da. Isupay italay nga nakitak ni Monet nga kasay. Nga kasla nagwarsyak nga. Nagiriyak nga. Kasla makaungat launay. Isupay nagbuting madgayam da dyan nga Monet. No kumalaad da akit akit. Tinong patong pakmat Bye-bye amlatan, best Jonah. Bye-bye amlatan ni Monet. Tapno no. Awanti problema tayo. Amangan no ispakay ikatantay ti trabaho. Bebe, amlat nanday dyan nga Monet. Saan mo latan nga tutupan? Talagang nga jak tinutupan. Ngim apay iti ibagak nga kasaritam. Kasla rigatim launay. Iti ibagak nga salang adim kasaritam nga sardingan nakan. Sardingan natan. Taamang ano sa alang nga dinichiti umuna nga daras nga dangranak. Api nga di mo kahit kakasarita isuna. Ibagam nga sardingan na kan. Nga awan tinamnamain na king ka. Apay, kabuting mo ka di? Kabuting mo ka di tayo nga Monet, Jerry? Saan ko ngamin nga ugali ti kasjay? Ti anya? Ti mang salangad? Iti babae nga nang dangran iti nobyam? Iti agbalin nga asawam?
Isakit nakbat Jerry. Pag sardingan misuna, agaramid ka iti pamuspusan tapno no sardingan natan tapno ni di natangari ribuken. Ay, uwan. Sige, agaramid akto iti pamuspusan. Anya nga pamuspusan? Kat ibaga kakasaritam, kasla di mo pa'y kayat, kasla rigatem pa'y. Sige, baam ta kasaritak to, nga sardingan natan. Talaga nga di na kay sardingan dayta. No saan nga garamit ti pamuspusan tanubyaw. Ibagam ka ni Jerry. Nga iso, timang pasarding ka dahi nga babae. Jakman kaya dito pinagtungpanakin ka. Bebean nyo na tantatang. Pinagkarikmat kit din ni Jerry. Nga iso dapat iso ti rumbing nga garamit ti pamuspusan tapno no sardingan na kami dahi nga munet. Rumbing na laing amangan mo't no adda talaga limit nga relasyon da. Awan tatang, mamati akin ni Jerry. Ngamin, kanayin kaming agkuyog. Malpas trabaho mi, itulod nag dito santo agawid. Amok ti gargaraw na, ken amok ti papapanan na. Iso nga patsik, nga awan ti relasyon da kanday nga munet. Nasaya ato kasta. Kaya't nasawan, talamang mang perperdi ka na kayaw. Agar aramid lagi ti pamuspusan, tapno no, agsina kayo nga taa, ti kayat na. Tapno no maagaw na king ka, ni Jerry. Kasta nga agpaiso tatang. Kasta nga agpaiso. Mala, baring no sardingan na kay ton, day taga babae. Tadyak kayat, nga kanayon nga daytat pakariribukan yaw, nga agnubyaw. Amagang ka, no di matuloy ti kasar nyo, no bilang laeng. Tagbalay giday nga munek. Uy, apay. Bes. Apay nga kasla ka na nakakita at alal siya. Nag-message kanyak ni Monet. Anya? Anya ti ko na. Apain nakakaditi ta messenger? Oh. Adain send na kanyak nga ladawan. Ladawan? Kitakman. Anya dahi ta nga ladawan? Allah! Ladawan damit nga duwa ni Jerry. Nga nakaidada iti katre. Nga nakataples ni Jerry. Kinkas na lamo-lamo dangim nakakumot. Alabes! Anya daytan? Tsaka mo. Angin malasin nga. Nabayag da ito yung nga ladawanin. Tas sa bali saan nga kasta ti buok ni Jerry. At idog pelat buok na hindi itakat ababan. Uwing agpaiso niya. Ken oray ni Monet. Ababa pa iti buok na dita ladawan iti. Hala, no kasta? Adda relasyon da edi, Des Daisy. Siguro, may isa laing di, kahit nasawin da ito'y. Addan na pasamak kadakwada. Saan nga yung bagakin ka ni Jerry? Saan? Awan ti yung baga na kanya. Ala, kasaritam to Wala, Diyos ko. Amangan mo't nagpaisong nga adat ti relasyon da pa'y laing aging gaita. Di ka mo. Nga maaping nga nagpropose kanyag. Aping nga nagpropose iti kasar kanyag. Ala, tsak masungbatan deta bes. Natinasken, agsarita kayo kini Jerry.
Palot putem isuna. No apay nga adda kasta nga ladawan nga insen ni Monet ken ka. Ado ka no pa'y ti ladawan da. Ket no tsak ka no makiwin naswas kini Jerry. Iwaras na kano dagit ang aladawan da. Lalagkarong matay siya nga muna ito. Inak malapungot-pungot. Babaamlatan bes. Kasaritak to. Kasaritak to ni Jerry. Anya ti kahit nangasawin da ito yung aladawan. Ha? Jerry? Di ko nam kanyak. Ag gusto laeng keng kanday siya nga Monet. Ti imbagam kanyak. Awan na pulos ti nagbaitan nyo. Awan na pulos ti relasyon nyo. Awan mo't ngagpaiso. Mamati ka kumakanyak. Di maapi nga rod. Nabayag daytan. Wen amo ka nabayag daytohin. Gapata saan nga kasi ti buok mo. Angin, api nga di mo impod no kanyak. Nga adagayam na pasamak kada kayo nga dwa. Pakawanan ako, ma. Naminsan laing dayta. Nga nakainom kami. Anya, naminsan laing. Uri naminsan laing. Impudnom ko malata kanyak, Jerry. Talaskan ka maamok na kita nga banag. Kaputag ka kaopisinaan tayo. Ken amok nga gusto king kaday nga Monet. Nga maapi nga limit mo kanyak. Api nga di mo imbaga amin kanyak. Tinapos pasamak ka na kayo. Pakawanan ako, ma. Mabuti nga klamang ipudno king kata ang mga no agbaliw tirik nam kanyak. Kaya ang mga no ibabawin ti panakikalaysam kanyak. Isumid lagayam nga nagalisto ka nga makikalay sa kanyak. Tapnawan ton ti maaramitak pay. Numaamwak to na kita palimid mon. Awan to ti maaramitak kon kaputan nakatali ak to king kan. Saan nga dahita ti rason? Amo ti Diyos Daisy nga ipatpatig ka unay-unay. Sikat kayat kung agbaling nga katakunay na itibiyag. Gapot ipatpatig ka unay-unay, Daisy. No talaga nga ipatpatig na. Awan ko mati ilimlimid mo kanyak, Jerry. When aklunek nga nagbidutag. Ngam awan lang dito red ko nga mangipudnoking ka. Gapo ka ta, kahit baka no agbaliw ti desisyon mo nga makikalay sa kanyak. Talaga nga agbaliw. Talaga nga nagbaliw ang desisyon ko. Anya, saan ko Daisy? Saan mo ko maibabawi ti panakikalay sa kanyak? Saan ko Daisy! Daisy! Daisy, guri ka lang! Daisy! Unay maday jayan nga nubyom. Rumbing na laing nga ibagada kumaking kadagit nga banag tapno saan kamad nga mabigbigla. Et penkem no talaga nga awanin ti relasyon da. No pudno man nga namin sa lang nga napasamak kadakwada kaday nga babae. Alakit awan mo ti dagas na. Tadi kay mo't pagam amo ide, anak ko. Diyak mo tatang. Kasla namin pinsan nga. Ha? Kasla namin pinsan nga bimaaw ti marikrik na kinkuhan. Anya? Tsaka mo dit kahit ko pa nga ituloy ti makikalay sa kinkuhan. Ay kita. No anya man tinaglabas yun, nako. Saan nyo kuman nga panunutan? Di panunutan nyo kat ti agdama. Akit tes, kasano nga rodan? Kat ipatpatig na kamat. Kat ipatpatig mo met ni Jerry. Angin maamakak tata. Kabuting ko launay ang mga no. Ang mga no adan tumanin maamok may ipawan keng kwa na nga pagsakitan tumanin tinakit ko. Ha? Iso nga ron nga kunak.
pagpudnuem pagpudnuem ibagam nga, ibaga na amin kingkan, amin nga rumbeng nga maamuam, tapos saan kanton nga makikigtot. Amang angkit no, adan tumanen kaskin ni Monet, nga mangriribok kada kayo. Iso nga, rumbeng na laeng nga maamuam amin, nga rumbeng nga maamuam. Na minsan nga inaramid ng tatang. At nagado ti gundaway na nga nangipudno kumakanyak, may ti maipapan kadakwada kay ni Monet. Imimbaga ng awan na pulos. Kasla namin pinsan nga napukaw ti panagtalek ko kenkwana. Ay, wala, si kamot kidit agdesisyon, kamaudyanan na. Ay, tilag makunak madag, pagsaritaan nyo, nasaangkat nga, aga desisyon ka, itaga nasakit tinakim mo anak ko. Kunadan, saan ka nga agdesisyon? No makapungpungtot ka, no adaguram iti pusom, wano masaksakitan ka, malidlidayan ka. Naskan nga agsarita kayo nga muna kay ni Jerry. Kasi niyong nagsarita kami kay ni Jerry ket nagparparintumeng iti sangwanak nga di mawat iti pamakawan ko. Kaya di kinid daw ko nga ipudno na aminin kanyak dagiti rumbeng nasken nga maamuak, sakbay nga maamuak iti sabali nga tao. Awan kanumeten iti sabali pa nga napasamak kadakwada kay ni Monet. Kaya pudno naman kanyak dagiti imununa nga babae iti biyag na. Saan na kami lata nga sinardengan ni Monet kasinyong ngem kasla nasursurok meten ti lumaban ngano tangsitan nak ni Monet tangsitak met ngem nadlaw ko lata kasinyong nga nagbaliw ti riknak kay ni Jerry nga tunggal agkuyog kami. Tunggal itulod na kiti balay mi, kasla sa anak nga una yan nga excited. Tunggal agkita kami, ket mapan kami iti lugar nga nalamiis. Ti lugar nga pagpapapasan mi iti ragsak. Kasla jak una yan marik na, tiganas na. Awan pa yan tiganas ko nga mangromansa kenkwana. Kasi nyong agdwa-dwaak pa yan no ituloy ko pa iti makikalay sa kenkwana. Kasla kayat ko nga ipostpone. Kasla kayat ko nga ibaga kay ni Jerry nga i-cancel mi pelaeng dati napagtulagan min nga petsa. Total saan mi mitpenga nga narugyan ti nga nangipagna ti proseso na ti dokumento nga masapol nga ipagna. Angin kasti ko na ni tatang sa anak kano nga aga desisyon nga emosyonalak nga adda marikriknak nga liday, gura, pungtot. Angin kaanon to nga rod nga agpukaw dagiti nga marikriknak. Baka agbabawi aktulaengin ka maudyanan na no, nagkalaysa kami ton kay ni Jerry ket adan tumanen banag nga maamuak nga paksakitan tinaken ko maipapan iti naglabas ni Jerry. Kasla na addaan iti phobia kasinyong nga iti anyaman nga oras ket addamanen maamuak addamanen agtao da kasla Monet. Uray no kanayon nga ibaga ni Jerry nga awanen iti sabali pay nga palimed na nga naskin nga maamuak.
iso nga awanin ti pagdanagak. Angin kasla sa alat tangag tal na tiriknak. Kat day talauna iti mang burburibor iti panunot ko kasin. Da kay man ti pagbabalakadak, da kay man ti pagdamagak. No da kayo ti siyak. Anya ti aramiden nyo. Normal ka di, gagangan ka di laeng dati nga marikriknak, kalpasan nga adda na duktalak. Iti kaayan ayat ko. No pay no napasamak dayjay nga adda iti ladawan nga insendi monet kanyak. Sakbay nga nagamammo kami. Kaslang madila tatiriknak. Nga di na impud no kanyak dayjay. Nga ididinamag ko no adda, relasyon da ka dayjay nga monet. Di na imbagba kanyak. Nga adda na pasamak kadakwada. Nga uri pa'y na minsan arabi ilaing kat naskin laing yung bagana kumakanyak saan ka di. Dahil ito nga rod ti pakabuklan ti surat ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag kasinyong sapi ko mata may kandak iti balakad bareng no lumag-an tirik na. Kaya na sabi ko damit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarbingan ti biyag, kadag iti padak ang nagbuya, dahil iti surat ko, no pa'y medyo atidog, kalagyaman ti anos mo kasinyong, more power to your program and God bless everyone. To'y maburiburan ti panunot na pagaya mo, Daisy, iti Nueva Vizcaya.